atalar aman bolguna. Jıl sayın üydün töründün aksakal bolup görüngün atalarım hiç kaçan uğurvasın dep tileyim. Jürögüңөр жүзköчe soluvasın dep tileyim. Ata degen asmandan kenen insan emespi, apa degen dengizden tereң insan emespi. Baktılуу bolsun baldarım degen insan emespi, bir kesте bizden arkanım jegen insan emespi. Ошондуктан алардын kadırın barkın bileli, atalardın ardaqtap, apalardın ar sözün uğuvanı salmak davalarga başыбыздын eli. Kaydağı sözdü taptınız. En alma menem banam bar şabdolu jok karasam mınavıl çaçala dastur konun astыбыз. Demege şabdalı bışık bolgondo batamın mınday oylorgo. Halatonum buyursa şabdalın örük almazı, erden belgili olup tanılsın en Anglya, Paris, London'da. Kırgızdın usul mömösün gelip gelip bağında, jesen damın görösün kadırın barkın bilesin. Handa mömö demiş uşunday Halatodon çıgalat, şabdalı sonun geremet. Mından artık ne gerek, ugarmanlar ugalat. Kırgızdın har bir mömösü adam pende denesin, vitamin benen sugarat. Hem natural mına şiresin, bir daha koşulması yok eken dam tatsan bilesin. Kimikattın aralaş al bağla dep tileyim. En uzundoy Kıtaydın mına tavarına var bağla dep tileyim. Cevul boso salittu avanı bulgavananda, balanı bulgav asmanga jar bağla dep tileyim. Min somdu koşul saluttun barasından alasın. Hanan jönele jarım minöt içinde asmanga varıp jarasın. O jönti min som bolgon akçаңdың ısırap kılıp kalasın. Dal ojonun orduna tökmakın sunuş berbeybe. Min som akçaŋaң 2 kilo bazardan yetin alıp gelbeybe. 1 kilogram et menen tamağındı jasap bir, üy doltursaң esmenen. 1 kilogram bolboso ekinçisin tuğandar, kopşuğa berip kıynalgan muhtaçlar var turgandar. Oşolorgo bergele 2021-yıl başında bardığыңар suranam jardam kılıp jardıga kolun sunup gelgile. Tüzefirin tüz bolsun, en alpar uçu barıңar, ugarman kulak salıңar, barıңdın jaşagan jaşın жүз bolsun. Küskö jetpey ölböylü, jamandık kündü görböylü, bargan jerden urmatsı tördü barıp törlöylü. Den soluk kımbat barınan, den soluğun en gerek, den soluk bolsoň albetten özüň den beret. Adam zatı bilbegen ekin erseň aytayın, ukulaňandan kaydayın. Jakşılıktar jalpıngdın üyüngde bolup tursun ay sayın. Birinçisi tuğandar, kulagın salıp turgandar. Ömürdün özüň emespi, bul ömür ötüp ketkiçe. Bul ömürdün barkın bil, tökmakın beret geňeşli. Ekinçisi tuğandar, den soluk bolup bilgile. De oru yelekten soluk, kadırın barkın kadırlap, avaylavanı jürgüle. Birinci vakit den soluk bekerinen aytpagan. Hazır kança adamdı gördüm ben, orup kanıp kayra bir murdagıday kaytpagan. Ozonduktan barıңar arak aram nerzeden, alыс bolup jürgülü. Kara kıldık akçarganda talыс bolup jürgülü. Göküröktü mekenge namыс bolup jürgülü. Sigaret çılım nerzeni çekpegenden bolgula. Akın aytkan kepterdi estegenden bolgula. Jamandık joldun oğu kuy çettegenden bolgula. Adaşıp beti vertege kaygı muң menen azapты çekpegenden bolgula.
Ananda Nasыбай деген балекет сасып оско салбасын. Har bir ata suranam sasып үйгө барбасын. Үйүңөрдүн içinde atalardan suranam. Üy içinde çekpese kenen atkarsanar kuvanam. Hankeni sigarettin ziyana 20% eken bu dağı. Çekken adam özüne ziyanı gelip çatpayvı. Kalgan 80% ziyanın baldarın tartıp atpayvı. Deme жаңы жылдық құттықта айтайындан оқпына. Жаңы жылдың башында төкмакын келіп қашында. Төгіп атап элефемдің чачала чачқан ашында. Ең 12 айдан ар бірің жоқ дегенден 12 игілікті жаратсақ. 365-тің күнінде 365'tey jardıga jardam kolun taratsak. Kaleme 12 aydın içinde 12 birdey tilegin işken asın dep tileyim. Жаңы жылda jaratkan Kudayga bugün jalbarıp жақшылықты көп тілейм. Оругандар орудан айығып қалсын ылайым. Дарты берген давасында беріп қойсын Кудайым. Сапарда жүрген сапарың байсалдуу болуп мекенге. Туған ұрып үйдөгү биригип турсун катарың. Кимиң кайда болбосун жараткан Аллам колдосун. Аман эсен жашагын ушул жылы буйруса. Перзентсизге Кудайым перзентти берсин ылайым. Çoğuytup jatkan baldarın Kudaydan tilep alganın. Enenin sütün aktasın jal kolunu hiçbiri jaman bir jerde jatpasın. Eң ata enenin uğulları Alatonun uğul kızı bolsun da bütün elim maktasın. Karızı var jandarga kuvanıp jılı kuvansın uşul jıldары. Karızdan kutuluşup kalganda karızınan bardığı kutulsa ken dep tileyim. Vakıttın kuşun Kudayım başlarından alardın uçursa ken dep tileyim. Kalemi türmöde de kalgan var, türülüp jürögündön arman var. Bolbosu zalimdardın sulumu jelkesine gelgen var. Jok ele jerden kaydağı baleket kırsık bergen var. Ozolordun barına kutkarılıp jamandan tүйшүгө чыгып buyursa orun alsın arаңdan. Kayra gelip büyüne dost tuğanı barысы tosup alsın sүйünü. Hemen adaşıp жүрgön jandardı Allah Taalam tuura bir jol Kudayın salsa ken. Adaşkandarga sebepçi жақшылар janda barsa ken. Aytor Kuday bergen ömürde harmandı salbay көңүлгө. Жақшылар жашап жер бетін жақшылар елеп қалса ken. Агай төгүп жатканда менде мындай суроо пайда болду. Агайдын быйыл мүчөл жылы. Анан башка жаңы жылды кандай тосконун билбейм. Бирок мына келе жаткан 2021-жылдын жаңы жылын кандай тососуз? Пландарыңыз кандай? Ошону менен бөлүшө кетпейсизби? Акын агабыздын жаңы жылдык планы кандай экен? Чоң рахмат. 2021-жыл эң биринчи орунда жок дегенде 21 китепти бүтүрөм. 21 китеп. Жок дегенде буюрса 21 ыргүү дастан жаттайм. Жок дегенде 21 кедей бечара жетим жесирдин багын ачканга себепчи болом иншалла. Жок дегенде 21 балалуу болом деп коюн тамашайын. Болсун деп коюн. Жана жери дегенде эле оком мен эмне дешим. Болсунбу болбосунбу деп. Тамашайын. Жок дегенде bir 21 төкмакын шакирттеримди чыгарам дейин. Буюрса шакирттеримди тарбиялайын. Жана ошолор менин балдарым болот албетте. Ошентип азилдешип атам, тамашалашып. Бирок 21-жылы буюрса жалаң китеп окуу, илим алуу, өнөрүмдү өркүндөтүү жана өзүмдө толгон токой кемчиликтерим, терс сапаттарым, жалкоолуктарым бар. Ошонун баарын таштоо жана үйдөгү кыздарым, шириндерим бар. Ошолорго bir жакшы bir өнөр кесип жакшылыктарды үйрөтөйүн. Дагы bir алдыда пландарым бар.
Дагы жок дегенде 21 жерге саякат кылуу планым бар, буюрса. Эчтабыңыз, Буюрса, насипсен. Бул жакта болсо агайга сизге талантыңызга таазим, жана сөз түрдө жаңы жылыңыз менен куттуктап жазып жаткан угарман, көрөрмандар, жана диджей десем, чын эле агайга сонун жарашат экен деп комплимент жазган угармандар болуп жатат. WhatsApp'tan da билдирүүлөр келүүдө. Негизи алкоо кимге жакпасын. Бирок бир нерсени айтайын, быкырызда бир макал бар. Айбанга таптоо жарашат, адамга мактоо жарашат дейт да. Ошондуктан ар бир адамды бири-бириңиздерди мактап, бири-бириңиздерди жактап жүрүңүздөр. Айрыкча үй бүлөлөр. Мен түгөйлөргө бир конкурс айтып коюп жыйынтайын анда, убакыт келип калды окшойт. Үй бүлөлүк түгөйлөр, биринчи конкурс. Бүгүн колуңарга кагаз калам аласыңар. Аялыңар күйөөңөрдүн, күйөөңөр аялыңардын 20-жылдагы бүтүн жакшылыктарын жазып чыгасыңар. Сизге карата жасалган бүтүн жакшы сапаттарын жазып чыгасыңар. Жана ким көп жазган болсо ошо жеңет. Биринчи конкурс. Жок, ошол белек алат. Көп жазгандыгы үчүн жеңет да. Мисалы үчүн менин аялым мен жөнүндө көбүрөөк жазып койсо, анда ал жеңген болот да, мен жеңилип калган болом. Ошон үчүн мүмкүн болсунча жакшы тараптарын жазыш керек. Түгөй жок. Азыр мен үй бүлөлөргө айтайын. Эми андан кийин экинчи конкурсум бүгүн кечинде эрди катын экөөңөр отуруп алып, бири-бириңерге көз тиктешме оюнун ойногула. Көптөн бери качан акыркы жолу ойнодуңуз жоктур, анда көз тиктешкиле. Анткени көз тиктешүү оюну менен биргеликте көз, мындай сөз бар орустарда: глаза человека это зеркало его души. Ошон үчүн көз адамдын жан дүйнөсүнүн күзгүсү, бекеринен айтылбайт. Ошондон кээде айта албаган сөздөрдү көзүнөн окуп, бири-бириңерге мээрим дагы да күчөйт деген гана үмүтүм. Ал эми карт бойдокторго жуп түгөй насип этсин, аялдын күйөөнүн кадырына, баркына жеткен, бала чаканын кадырына, баркына жеткен, өрнөктүү, адеп ахлактуу күйөө аял насип этсин бардына иншалла. Ал эми ата-энелер оорубаңыздар, ата-энелер бар болсун. Ата боорукерликтин символу, эне мээримдүүлүктүн символу. Дал ошол эки символ эшигиңердин кутун, берекесин, төрүңөрдүн көркүн ачып жүрө берсин.